Ikaze kuri tariki ya 7 Werurwe umwaka wa 2020. Muri iyi nkuru tujye kurebera hamwe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye ku munsi w'ejo ku itariki ya 6 Werurwe umwaka wa 2020. Kuwa gatanu ku itariki ya 6 Werurwe 2020 inama y'abaminisitiri idasanzwe yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yo ku itariki ya 28 Mutarama 2020. Inama y'abaminisitiri yagarutse ku cyorezo cya coronavirus gikomeje gukwirakwira mu bihugu bitandukanye ku isi, yemeje gushyira ingufu kugikumira no guhangana nacyo. Rero harimo gukomeza gukangurira abaturage no gukurikiza inama zo kukirinda, kwitabaza inzego z'ubuzima mu gihe harugaragaweho rero kimwe mu bimenyetso biranga icyo cyorezo, no kugabanya ingendo n'inama zitari ngombwa hanze n'imbere mu gihugu. Icyo gikorwa kiyobowe na serivisi za Minisitiri w'Intebe zifatanyije na Minisiteri y'Ubuzima, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'inzego z'umutekano. Inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe ibi bikurikira: ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu u Rwanda ruzifatanya n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore mu Rwanda. Uyu munsi rero uzizihizwa ku nsanganyamatsiko igira iti umugore ku ruhembe mu iterambere. Ibirori rero byo kwizihiza uyu munsi bizabera ku rwego rw'umudugudu, ku rwego rw'igihugu bizabera mu mudugudu w'Amahoro mu mujyi wa Kigali, aho rero imyiteguro yo kwibuka ku nshuro 26 Jenoside yakorewe Abatutsi igeze. Akaba rero ari bimwe mu byemejwe kandi mu nama y'abaminisitiri. Bemeje ivugururwa ry'amabwiriza y'umwanditsi mukuru agenga ibyerekeye gukodesha, kugurisha mu cyamunara ndetse no kwegukana ingwate hagamijwe kunoza uburyo rero busanzwe bukurikizwa mu kugurisha ingwate. Hemejwe rero imiterere y'icyorezo cy'inzige zugarije akarere u Rwanda ruherereyemo n'ingamba u Rwanda rwafashe zo guhangana n'iki cyorezo. Hemejwe kandi inama y'abaminisitiri yemeje politike n'ingamba bikurikira. Bakaba baremeje ivanwaho ry'ikiguzi cya viza rero ku baturage bo mu gihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afurika, aricyo twita African Union, abo mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth, n'abo mu bihugu bihuriye ku rurimi rw'igifaransa Francophonie, hagamijwe korohereza abanyamahanga kugana u Rwanda. Hemejwe kandi amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'ikigo cyigenga cyitwa Lifting Families Foundation yo gucunga rero ishyamba rya leta hagamijwe kurushaho kurifata neza no kuribyaza umusaruro. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: hari umushinga w'itegeko rihindura itegeko rigenga rero imitunganyirize y'ubwisungane mu kwivuza kugira ngo umunyamuryango ajye ahita yemererwa kwivuza akimara kwishyura umusanzu. Bakaba baremeje umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ubwami bwa Maroc, ukoroherezanya rero ukoroherezanya abakurikiranyweho rero ibyaha yashyiriweho umukono i Rabat ku itariki ya 19 Werurwe 2019. Bemeje umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ubwami bwa Maroc ku bufatanye mu butabera mpanabyaha yashyiriweho umukono i Rabat ku itariki ya 19 Werurwe 2019. Bemeje imishinga y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano ajyanye no gutwara abantu n'ibintu mu kirere hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika yunze ubumwe ya Brazil, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, guverinoma rero ya Repubulika ya Namibia, guverinoma ya Tunisia na Repubulika yunze ubumwe ya Somalia. Ngo rero akaba ari umushinga w'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano ajyanye no gutwara abantu n'ibintu mu kirere hagati y'u Rwanda na Repubulika rero yunze ubumwe ya Brazil, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, guverinoma cyangwa se guverinoma ya Repubulika ya Namibia, guverinoma ya Tunisia na Repubulika yunze ubumwe ya Somalia. Bemeje umushinga w'itegeko ryemera kwemeza kuba kimwe mu bihugu bihuriye ku masezerano y'i Marrakesh yohereza cyangwa se yorohereza abantu bafite ubumuga bwo kutabona, abatabona neza cyangwa abatabasha gusoma inyandiko zicapye kubona rero ibihangano byasohowe. Yashyiriweho rero umukono i Marrakesh ku itariki ya 27 Kamena 2013. Bemeje umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inyongera ku masezerano nyafurika yerekeye uburenganzira bwa muntu n'ubw'abaturage, yerekeye uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga muri Afurika, yemejwe n'inama idasanzwe ya 30 yabereye Addis Ababa muri Ethiopia ku itariki ya 29 Mutarama 2018. Nyuma rero umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano yongera ku masezerano nyafurika yerekeye uburenganzira bwa muntu
n'ubw'abaturage yerekeye uburenganzira bw'abantu bageze rero mu zabukuru muri Afurika. Yemeje rero cyangwa se yemejwe n'inama isanzwe ya 26 yabereye Addis Abeba muri Ethiopia ku itariki ya 31 Mutarama 2016. Inama y'abaminisitiri yemeje iteka rya perezida rikurikira. Iteka rya perezida ryongera umubare w'abagize inama nkuru y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje amateka ya minisitiri w'intebe akurikira. Iteka rya minisitiri w'intebe rigena uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa mu itangazo cyangwa se mu itangazwa ry'inyandiko za leta. Iteka rya minisitiri w'intebe rishyiraho madamu Mukarukundo Agnes nk'umushinjacyaha wo ku rwego rwisumbuye. Iteka rya minisitiri w'intebe kandi rishyiraho madamu Urukundo Maria Agnes na bwana Niyonshuti Marcel nk'abashinjacyaha bo ku rwego rw'ibanze. Iteka rya minisitiri w'intebe kandi rivana ubutaka buherereye mu kagari ka Rugando, umurenge wa Kimihurura, akarere ka Gasabo, umujyi wa Kigali mu mutungo rusange wa leta bugashyirwa mu mutungo bwite wayo. Iteka rya minisitiri w'intebe ritanga ubutaka buri mu mutungo bwite wa leta kugira ngo rero bukorerweho ishoramari. Iyi nama kandi y'abaminisitiri yemeje amateka ya minisitiri akurikira. Iteka rya minisitiri ryerekeye irangizwa ry'inyandiko mpesha hakoreshejwe rero ikoranabuhanga. Iteka rya minisitiri risubiza muri polisi y'u Rwanda abaofisiye n'abasofisiye n'abapolisi constable bari rero barajyanwe gukorera mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Hanyuma rero mu bindi, minisiteri cyangwa se minisitiri w'ubuzima yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko rero ubukangurambaga ku rwego rwa Afurika bwise Zero Malaria, hanyuma rero Start with Me bugamije kurandura indwara ya malaria buzatangizwa rero ku mugaragaro ku itariki ya 10 mu kwezi kwa gatatu 2020 mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo. Mu bindi rero harimo ko kuva ku itariki ya 15 kugeza ku itariki ya 23 Werurwe 2020 u Rwanda ruzizihiza umunsi mpuzamahanga w'amashyamba, umunsi mpuzamahanga w'amazi n'umunsi mpuzamahanga rero w'iteganyagihe. Ibikorwa rero biteganyijwe bizafasha cyane rero mu bukangurambaga ku ngingo zirebana n'ibidukikije, urusobe rw'ibinyabuzima, amashyamba, amazi n'imihindagurikire y'ikirere. Mu byo bemeje bindi rero harimo ko kuva ku itariki ya 26 kujya ku itariki ya 28 Gicurasi 2020 u Rwanda ruzakira inama yiga kugeza ingufu z'amashanyarazi kuri bose muri Kigali Convention Center. Minisitiri wa Siporo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko u Rwanda rwatsindiye kwitabira irushanwa ry'imikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika cy'abakinnyi bakina imbere mu bihugu byabo All in Chan 2020. Iryo rushanwa rizaba kuva ku itariki ya 4 kugeza ku itariki ya 25 Mata 2020 muri Cameroon. U Rwanda kandi ruzakina umukino w'igikombe cya Afurika cy'ibihugu AFCON 2021 uzaruhuza na Cape Verde, aho umukino ubanza uzabera muri Cape Verde ku itariki ya 25 Werurwe 2020, hanyuma uwo kwishyura uzabera mu Rwanda ku itariki ya 31 Werurwe 2020. Amakipe y'u Rwanda mu mikino ya volleyball ukinirwa ku mucanga azitabira imikino izabera i Rubavu ku itariki ya 25 kugeza ku itariki ya 29 Werurwe 2020. Ngaho akaba ari mu cyiciro cy'abagore, hanyuma rero hakazaba Freetown muri Sierra Leone kuva ku itariki ya 26 kugera ku itariki ya 30 Werurwe mu cyiciro cy'abagabo. Hanyuma rero ikindi kandi mu byo rero Minisitiri wa Siporo yamenyesheje inama y'abaminisitiri harimo ko kuva ku itariki ya 16 kugera ku itariki ya 22 Kanama i Kigali mu Rwanda hazabera imikino y'intoki ya basketball yiswe The Giant of Africa Festival, aho rero ibihugu 11 bizaba rero byarakiriye imyitozo ya Giant of Africa bizahurira mu Rwanda. Iri tangazo ryashyizweho umukono na Mambara Ines, Minisitiri ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri muri Village Urugwiro. Harateraniye iyi nama y'abaminisitiri yari iyobowe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Ines Mambara ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri uherutse kurahirira imirimo ye mishya, aho rero yarasimbuye Kayisire Marie Solange kuri iyi mirimo, akaba ari we washyize umukono kuri iri tangazo. Ndagushimiye wowe wahisemo kubana natwe gukomeza gukurikirana inkuru zacu umunsi ku munsi, 5 kuri 5 abari mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afurika no hakurya y'uyu mugabane wa Afurika. Ndabashimiye, mukomeze kugira umunsi mwiza no gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Inkuru zacu nakagaruka kuri mwese mwahisemo kubana natwe mu biganiro n'amakuru tuba twakugejejeho umunsi ku munsi 5 kuri 5. Ndagushimiye kandi rero
komeza ugire ibihe byiza kandi ukomeze kunogerwa na gahunda zacu umunsi ku munsi. Ni ku itariki ya 7 weekend nziza kuri mwese ukomeje kubana natwe. Ejo ni umunsi mpuzamahanga w'abagore, abafite abagore mubafate neza kandi muzagerageze kubitaho uko bikwiye kubirebana n'uwo munsi mpuzamahanga w'abagore. Mu minsi ishize rero ubwo uyu munsi wizihizwaga, hari amafoto rero yagendaga acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza rero umugabo ari mu rugo atekeye umugore we cyangwa se n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye biharirwa rero abagabo ku munsi w'abagore. Ku munsi w'umugore ntibivuze ko rero umugore hari icyo atakwikorera. Ku munsi w'umugore rero bivuze ko umugore ari umunsi aba yizihizaho rero umunsi we birebana rero n'umugore, ndetse rero akanahabwa agaciro, akanarebera hamwe byinshi mu byagezeho umugore, ariko cyane cyane rero abafite imiryango bakarebera hamwe rero icyo umugore cyangwa se iterambere ry'umugore mu muryango, ndetse rero n'uburyo umuryango ukomeje gutera imbere mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Ndagushimira. Umunsi mwiza w'umugore kuri mama wanjye umbyara, n'umunsi mwiza w'abagore kuri mwese. Bye bye.